Shalom shalom abakunzi bande Gospel TV nizere ko meze neza cyane ndetse mwebwe mu Rwanda twe tukabakunda nizere ko meze neza cyane bakunzi iganire cyane yo Gospel niyo games nizere ko meze neza cyane tunabaye nikaze kandi mwindi ndiho games mugiye kuba amushikiriza kuri uno munsi nanje Ngabere Imana Neri Pablo muti tuza kwa turi kumwe nande uno munsi twagendewe n'abashitsi badasanzwe nayo mpamvu umuntu avuga ati iyo umuntu agendewe n'umushitsi uramwakira kugira ngo nawe yisanga bwa mbere nshimiye Fabrice we yabampaye nanje nkakubita ga surprise nawe ndamushimiye cyane ariko reka mpere bavuga ngo mesdames et messieurs kamere ivuga bwanje niho mbona ko ndobana bikuje neza cyane ndera kuri Eden Banga ndagoye kaze muri ndiho games Wakoze cyane meze neza gose ntabwo bawumva ko ngo tega surprise kwijene ubugwa gine tukaba tugire gusa ni bon akana kwa ikaze urakoze nuko iburyo bwanje rero nabiye ko bavuga ngo mesdames et messieurs hari messieurs yitwa Nderimana Edi cyangwa ndi Edi nawe turagwaye ikaze muri ndiho games urakoze cyane gose meze neza ndaho kweli ariko nta mugabo agira ubwoba kweli wapi nyene umugabo ngarinda kaje ni kurinda nuko nawe ndagwaye ikaze cyane urakoze cyane gose ndiho games uno munsi umbuza gutsinda Eden Banga muvandimwe wawe ariko no munsi mugiye guhangana kabisa mu umwana atatsinze tubije ko turi hafi nuko rero ndabaha ikaze cyane mwebwe abakunzi ba Ndeo Games kandi nizira ko kandi biza kuba bigenda neza cyane mumva ko nazanye abantu banyu bisaba ko uza nawe udukurikirana kugira ngo uze kwamenyera byinshi bike kuri Eden Banga ndetse na Edi Diane nizira ko biza kugenda neza cyane rero ndatangura nk'ibisanzwe ndababwira amategeko y'urukino tugiye kwa dukina muri kano kanya amategeko aravuga ngo ndakubaza ikibazo ndahera ko watanguye uko natanguye kwakira muri studio kwino plateau ni Eden Banga nkamubaza ikibazo nkamubaza nti nk'akarorero nibihe bi party tubuze ibihimbo manje babyumva neza naye ma party agize inzu Eden Banga akavuga ati ma fondation ma impome amarangi komsa amabati akavuga ati rero ndavye ayo ma party agize inzu je no vuga nk'ama party nk'atatu ariko Edi nawe akavuga ati atatu no yarenze je no vuga nk'atanu asubira kwa Eden Banga nawe mbaho yarenze atumva yo yarenza cavuga ati nango Edi de yanarabeshe niko reko cavuga canda muharu ya chrono ya 35 secondes imisegonda 35 aho mba nabahaye 15 secondes zo kuyumvira hama rero nango Edi de yana avyishuye mwe yavuga kuri wa mwanya twamu inota rero baye yande ya Edi de yana ariko atavyishuye yaza ko bari baye ya Eden Banga okay mwese biratarutse cyane let's go nuko rero ibibazo biri hano hantu mubona ibi hano hantu niho tugiye kuba tubariza nibazo bitanu utoye bibiri nawe gatora bibiri ndabaha ikisho kubatandukanye kugira ngo intsinzi itahe kuri umwe muri tare mwese yego nuko rero reka ntangure ikibazo cya mbere ndahera kuri ubona tange kwakira mesdames et messieurs ndahera kuri Eden Banga ikibazo cya mbere nico tugiye kuba duherako ka cya mbere kiravuga ngo Eden Banga na televiziyo angahe ya gospel akorera mu Burundi uvuga mu misegonda 35 amateleviziyo angahe ya gospel akorera mu Burundi wotubwira mu misegonda 35 ufisa amasegonda 15 yo kuyumvira angahe wotubwira jewe ni 4 uvugane Edindeyane ane urarenza ndarenza uvuga ngahe nawe shino urenza ane kwe uvuga ngahe nawe nk'atanu Eden Banga atanu urarenza shaje wapi atanu nta urenza uvuze ngo rero atanu nta urenza imvire neza mvuga atanu to yarenza ko nutajya mbere rakomeye ari gutwaye umva ko bari kibazo na online yo sarimu nama TV iga niyo ma TV online nyene umva ni televiziyo yose abarimo wavuzane yavuze atanu atanu arabesha ntayo yovuga tumuhe tumuhe ikrono nawe yingi mu mwanya murabe siko 15 nagukora ko yaza ko bari bayinota rya Dideyana
bivuze ngo atanu niho yarenze. Reka duhe umwanya rero umuntu yitwa Edindeyana. Okay. ndazivuge Kandi inge gato ngende kuri Clono. Ngenda kuri Clono. Rimwe, kabiri, gatatu twagiye. ndatangura kuri Ndiyo Gospel TV nyene ndimo Neza cyane. Burundian Gospel TV, Heritage TV, Holy Mountain TV, No Repentance No Heaven TV. Is that? Sakwiye uzivuze mu isegonde 15. Nutajya mbere ryande ya Edindeyana. Nutajya mbere. Rero twizere ko aza n'ubundi kuyagarura Edeni Banga. Mundi bibazo biza kuba ibikurikira. Turaza ikibazo kigira kabiri. Ngazo gira kabiri kiravuga ndakibaza Edindeyana naho nari natangure kuri Edeni Banga kuko niwe nari nahereyeko. Ndaza nakurikiranya guca aho nagiye ntangura sonsubira. Kaza kabiri kiravuga ngo Edindeyana n'abapasteri bangahe ari n'abaririmbyi kandi bo mu b'abarundi uwo tubwira mu 35. Un genre nombre. Nubango igitigiri uravuga igitigiri je novuga bangahe nawe tatugurisha kuri Clono ubavuge n'amazina. Amazina. Jewe noshikana 5. Ushikana 5. Edeni Banga. No, batatu. Uvuga batatu. Wazireke. Like baririmba bazi kuririmba canke bakora abapasteri basanzwe banaririmba babikora nka carrière. Voilà, babikora nka kameme abaririmbyi bafite indirimbo baririmba kandi abapasteri. Ukorera kuri telefone? Aya na telefone zirawugije. Nana batanu ntabo yovuga nabone tumuha umwanya nawe abavuge. Katumuha umwanya ntadufashe gutirisha ari. Twagiye Edindeyana na Pastor batanu. Rimwe, kabiri, gatatu. Pastor Lopez. Apotre Apollinaire. Stanley. Stanley no muririmbyi. Stanley ntasora indirimbo. Ariko Stanley niwe. No muririmbyi. Na Prophet Joshua no muririmbyi. Arasora indirimbo zino kuri Stanley no. Katudusubira inyuma. Mbangu yari karishyura Edeni Banga. Turamureka kishura. Kirista ari kibazo aricyo atatocu kivuga après katugikuramo tadusubiramo. Tugiye gusubiramo rero byihuse cyane kugira ngo twongere n'ubundi abatangura. Rimwe, kabiri, gatatu. Let's go. Navuze Apotre Apollinaire, Pastor Lopez, sibyo? Prophet Joshua, Pastor Stanley, Pastor Masezerano. Bakwiye batanu. Bari kongeza ko Pastor Livingstone. Nari kubarenza. Ikibazo Edeni Banga. Nari kubarenza wewe wavuze. Wewe uvuga batanu nanjye naca nongira ko 9. Nanjye nocashira ko Pastor Sifiso. Nacashira ko De Papa. Nacashira ko none nuko rero niho ndiyo games igyohe kandi naho igoreye. Masezerano wa mukuru. Shira ku point ya kabiri ngaho. Nutajyande rya kabiri rya Edindeyana. Tugenda kugira gatatu kirabazwa umuntu yitwa Edeni Banga. Ni bon. Gatatu kiravuga ngo Edeni Banga n'abakuru b'ibihugu bangahe batwaye Burundi. Wo tubwira. Mu 35 abaperezida batwaye igihugu cy'u Burundi araba perezida wo tubwira mu misegonde 35. Bangahe? Bangahe? Abaperezida nta bami bari. Oya, abaperezida. Ni nka bangahe? Na 6 cyangwa 5. Vuga igiharo kimwe. 6. Batandatu yo bavuga Edeni Banga. Edindeyana 7. Indwi. Yego. Kwa mukani ariko. Ni bon. Shaka yonde. Shaka yonde. Tuvuga amazina yose. Oya naho mvuga rimwe nanaki. Okay.
yavuze indwi urabarenzako Banze. umunani urabavuga sekonda 15 ntigufate bivuze ngo agiye kuvuga abakuru b'ibihugu bigarakundwe yitwa Edi Ndeyana. Edi Ndeyana tegure. Let's go. Cyprien Ndajyamira kwa gasore Ndadaye kwa gasore ntiyabaye president yarabaye president kubera nivyo reka nigenda guciriye muri kamwe rutangura twagiye kwa gasore Cyprien Ndajyamira Ndadaye niba ntunganya Pierre Nkurunziza Pierre Nkurunziza muzakoresha amasekonda 19 Buyoya yego na Evariste nutajya gatatu kuri Detaje nutajya gatatu ariko idide kwereka Edeni Banga wakaniye cyane oya muguma mubaza ibintu umva arabaza kandi niza neve ni mutayizi cyo nikibazo taganga cya gatatu tugiye kibazo regira kane kirabazwa n'ubundi umuntu yitwa Haleluya kiravuga ngo ngaho natsinze none bitatu ntibatsinda ko bisaba ko byishura bisukayimara bitatu kuri bitanu none ari erega arasigaye bibiri niyo nsinda n'ugwe byishura byose kapa nta nakimwe yo nabatsinda impaka kibazo regira kangahe kigira barihe kane kirabazwa wewe kivuga ngo ni ibikoresho bingahe dusanga muri studio yo gusoreramo indirimbo wo tubwira metero 5 ibikoresho bingahe dusanga muri studio gusoreramo indirimbo je bitanu no birenza tano wo birenza muga uvuga bitandatu cyo uvuga icyo ugarukiriza boga bitanu Edeni Banga bitandatu nawe tara turabirenza yego bitandatu kuko bari mwana mubira bitandatu indwi sawa nawe indwi nanje indwi umurekeye indwi umurekeye ko niya gutandukira ibwa nawe cyayivuka indwi umurekeye abinaniwe mugabo ndashaka abinaniwe nawe uburo navuga sawa navuga sawa ni Edeni Banga agiye kuvuga ngiye gutangura okay Inge gato tutangure kuri corona kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane Edeni Banga let's go carte son microphone piano hariho mixer hariho headphones hariho trépied hariho ampli wow nutajya mbere kuri Edeni Banga ari kuvuga speak out microphone wayivuze ariko na gitari yari ngaha mu mwanya mutoyi nayo nushobora kuja gusubira imbuto yisanzemo akuvuga mu ordinateur winjiye muri studio yo gusubiramwe ni musangamo computer nayirimo abakarimo abarimo ama sound proof abarimo guitar bass cyangwa guitar bass ukavuga ukashaka na drum kandi urumva ni byinshi nuko rero ni kibazo cyari kibazo cyakane nutajya mbere kuri Edeni Banga kameme base interesse de participer nawe na make tugire kibazo cya nyuma ndakibaza umuntu yitwa Edi Ndeyana ngoma mfize insinzi kibazo cya nyuma rero kiravuga ngo bitatu byose ariko bibiri bitatu abavuze ataranjana kandi harimo ruturu umunsi ashobora gusaba ruturu ntacyo kibazo cya nyuma rero kiravuga ngo Edi Ndeyana ni ibifungurwa bingahe uwo tubwira mu isabune 35 ushobora gufungura udatetse kandi utokeje kandi bitari byamwe ndasubiramo ni ibifungurwa bingahe yo gutanga rikaze kitarabaza ni ifungurwa bingahe
ushobora gufungura utabitetse kandi utabyokeje kandi bitari vyamwe nibingaho tubwira ibifungurwa nshobora gufungura bidatetse kandi bitokeje kandi atari vyamwe bitanakaranda nwango wowe uko ikibondo kuba ushobora kuronga kaco shisha mu kanwa inzara ikabirarangiye ariko ibyo ntashobora no kubiteka no kubyotsa mugabo muri uwo mwanya bashobora no kubirya bidatetse kandi bitatokeje aho ndabafashije kwishura 15 nawe ukore ko kugira ngo inotari bijya Edeni Banga taravo je nka 5 no bikwiza bikwiza Edeni Banga nawe urabirenza je no shika na 6 reka ndo nacu 6 nanjye no bishikana 6 bumurekeye Edeni Banga bisakurenza ibyo yavuze ko nawe wavuze 5 wacavuga 6 c'est pas forcément ko arinda kuba ari ibintu barima biba ibyo batarima cyane barima ntacyo bitwaye ariko kibe kitari cyamwe yego twagiye je ndibino bishikana nigora birenza ibingana 8 wabirenza uramuye nagire nuko rero tugiye kwa Edeni Banga let's go. Hariyo ikaroti wow ikijumbu neza cyane imisigati neza cyane ivoka ntushaka ivoka ni cyamwe sorry ama snacks ibi maze kuvuga 3 imbombo wow eko imbombo si nacho yijya yego ice cream byarangiye ice cream wavuze 5 ariko harimo kimwe kitarimo imbombo barazihingura Edeni Banga ikijumbu imviriza navuze kidaciye kitokeje kandi kidatese ese imbombo mashine yo kuzihingura ni nko kuziteka kamera ariko ikijumbu nuko avuze karoti uyikuye mu murima uyironze uyihekeye wewe wari kutubwira rero ibintu barima ko nakwaje apana barima none mvuze igifungurwa Edeni Banga iga nta kintu batarima keri gifungwa batabagihinguye ariko nkware kuvuga amasho bwari kico batarima igi bararima ariko urashobora kuritoro bararijya kuyanyene ari ivura n'igituntu urumva rero intore nazo si ivyamwa itomati ubuki barabutorwa nyene nama ukaja babufungura nuko rero niyo games iryoheye felicitation kuri Nidiana felicitation maguruke mugire fair play mu nkino nta agatsinde ntibatsindwa wamurara mukanya nuko rero niyo games iryoshye cyane ubona ko nabo yabaryoheye cyane twongere twicare kandi mbera ku watsinze felicitation Ndereyimana Edi merci beaucoup tugukeje ku butsinzi merci kwezi cyane fair play kuri Edi Ndeyana nako Edeni Banga nawe turakwihanganije ariko roturusha kumutsinda ukuri muzotegura undi munsi babandawe fair play rero dura ko umuntu yatsinzwe ubumvise gute no kantu commentaire nka 2 kuri kano kantu ka Ndiho Games bon j'aime ukuntu bituma wiyumvira spontaneously like kwiyumvira n'ingoga nibaza ko bifasha kwiyumvira n'ingoga ego ni challenge vraiment itese Nidiana commentaire nka 2 naho Kawe nabo indyohewe cyane nyine jena sinarinzi kabisa ko urumva guteye ubwoba cyane Edeni Banga yego ndabizi afite ubwenge bwinshi ariko no munsi urana ibintu byo kwishurira byarandoka ukuntu mugabo nyene hageze ibintu by'udukeso nyene two mu buzima busanzwe ndazi ko nkaze ndazi ko mura niyaranje so ni byamfashije
gusubira muri bya bihe je narigeze kuba mu bintu by'ukunyene by'amajenizane yavuye bya kera niyo mpamvu wari ufite experience by'ukubita bakabaza uwakubise mbere rero byanyukije kandi bijya bihe ndajewe cyane cyane murakoze cyane ariko nkuko nama ndabigenza iyo uvuye hano muri Ndo Games ndakubaza nti abo muri kumwe muri domaine imwe babiri ubona nuzana ku bwabo nabo battlinga ngaha kuri no plateau ya ni bande ndera kuri inde kamere kuri endinde yandi babiri nzanira Costa ngaha Costa umuhungu bita Costa nande ariko ko ntawe kinana ariko menane na Big Zo oya we bandire ndina nganzindire atubwira babiri nawe uravuga babiri biwawe uravuga babiri nakatavuza ariko nawe Costa na Rebecca Costa na Rebecca musi mu commentaire mwe muragira ati je Rebecca nzotenda Costa cyangwa Costa nzotenda Rebecca twagiye kwa Eden Banga nawe urabona noza nande nzozana n'umuntu yitwa Dani hanyuma umuzana n'umuntu yitwa Ntuzi Dani Nusra cyane Nuze niko yitwa Ntuzi Dani na Ntuzi mwizana sije ndo nabaza mwizana muri yo Costa kugira ngo tubateringa kuri Ndiho Games Eden Banga nagushimiye cyane ukoze gose bro Ndo Games nabateye surprise mu mbabarire managize no ubwo ariko ntinde bitewe ubwo ko n'ibintu marimo bayemo abapasteri baririmba muri mu kazi kamwe nk'abaririmbyi ariko n'abavuga butumwa hama abatwaye igihugu nabo bakari ibintu muteza kumenya nk'aba star nk'abantu baririmba indirimbo mpimbaza amana hanyuma peut-être umuntu wavuze ngo ibifungurwa n'ibintu nabe mubayemo nagakeso gasanzwe haba ama televiziyo hanyuma ngo ya gospel nayo niyo abamamariza ibikorwa byanyu niyo mukorerako navyo naza ko ni ibintu mubayemo bituma abantu abarimvye bakiri bacanga abantu bakiri batabamenya ngo tuje kuraba indirimbo zanyu he tuyira ibikorwa byanyu he bintu bakanamenya ngo Eden Banga ninde muri tutubazo yishiye ko musa biratuma abantu bamenya Eden Banga wari we Eden wari we ndabashimiye cyane ko bamwitavye muri Ndo Games Eden Banga ndagushimiye cyane n'ikindi gihe nizera ko ruturu riteguye kumutsinda Eden tuzogaruke vraiment ndagutse kandi ibibazo nizo bari ibi nzozo n'ibindi bibazo ni wowe usabye match Eden vraiment nukuri ni yumva to guhomba yumva wamujana yani bashaka kugutsinda bro tuzogaruka Eden yani itsinzi ibitsindo bine kuri kimwe Eden Banga rete zo gukubita bitanu ku busa kapa tuze tugaruke nze wirigura azo gutsinda taranazi Eden Diana nawe nagushimiye cyane muri Ndo Games uno munsi nawe naguteye surprise ariko Fabrice yakoze kubanira kuko nayo kwa mpombe cyane sinzi uno munsi ndabongenda nagukeza kandi ariko ni vya kwa bavandimwe kurana ibikorwa mama sawe niwe nibi munza amasabu nibibido nibibido nagushimiye cyane nawe rero mukomeze kuduhindire mu nziza cyane mukomeze kubaka imitima yacu n'ikindi gihe nawe bazanye wundi ritari kongera kandi kumugira ngo wagize Eden Banga jewe wese uze umuzane je ndakwereke ndamubagira umuntu yake muri commentaire ati jewe we muntu bamumbi bamwita unbeaten sivyo Eden Banga umuntu adatsindwa bamwita unbeaten unbeaten ndamenyaga avoka gushika intsinzi yohana nkije nk'intsinzi y'abantu nk'amajana 2 zoca nsigira umwe murakoze cyane abo Diana yavuze abo Eden Banga yavuze ndabahaye ikaze muri Ndiho Games ndabashimiye cyane mwemwe mwakurikiranye kuri Ndiho Games ino munsi ikindi gihe uravuga ngo hazozane muri Ndiho Games aba yavuze mwitegure abo yavuze mwitegure nawe batavuze mwitegure ino ni plato yanyu ni plato yacu plato Ndiho Gospel TV iriko Ndiho Games ndabashimiye cyane Pablo ndetse na Fabrice ari inyuma ya kamera nawe ndamushimiye cyane namwire dusongere duhere kuri Ndiho Games mukomeza gutwenga mwiga maze dushike ku musaruro mwiza cyane bye bye ciao ciao